Saa sita ziruzuye neza muri studio za Radio Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye muri kumwe nanjye nisingizwe Alain Jean Baptiste afatanije na Pofenyira Rukundo. Aya makuru yacu haragaruka kuri izi ngingo z'ingenzi. Turababwira ko perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Kazarwa Gertrude yakiriye mugenzi we wagana Alban Sumana Kingford Bagbin. Nako hari Episkopi wa Kigali icyarimwe na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda ari kumwe n'abepiskopi bo mu Rwanda bari mu gihugu cya Uganda aho bifatanyije na kiliziya yo muri icyo gihugu mu birori by'isabukuru yo kwizihiza ubuzima bw'abahowe Imana. Nako abarezi n'abayobozi ba bimwe mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda baravuga ko bahangayikishijwe n'ubucucike mu mashuri. Ubundi umwana yumva neza iyo mwarimu amugeraho umwana ku mwana, ariko mu gihe cy'iminota 40 tubarira periode y'isomo kuzenguruka abana 80 ntago biba byoroshye. Hanyuma n'ubwo bushyuhe akenshi mu gihe cy'izuba nk'iki nabyo biraderanje abana, ushiduka bamwe batumvishe ko kari beshi. Nituva muri Gisagara turajyana handi hirya no hino ku isi. Turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho muri Korea y'Epfo abaturage baho bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, aho aya matora ari kubera mu biro by'itora bisaga 14,295 hirya no hino mu gihugu. Naho muri Uganda haravugwa urupfu rw'abantu babiri baguye mu iturika ryabereye muri imwe rya hafi imwe muri kiliziya iherereye mu murwa mukuru w'iki gihugu i Kampala, Nigeria. Kugeza ubu muri iki gihugu ntago haramenyekana umubare wa nyawo wabaherutse guhitanwa n'imyuzure yibasiye iki gihugu mu gace ka Akwa. Naho mu makuru arebana n'imikino turaza kubabwira ko umukinnyi Emmanuel Okwi wakiniraga ikipe ya AS Kigali yasezeye muri ikipe y'abanyamugi, ayibwira ko atazongera amasezerano. Nako umutoza Jose Riveiro wa Al Hilal mu Misiri we yavuze ko uyu munsi abakinnyi azaserukana nabo mu gikombe cy'isi cy'amakipe kizabera muri Amerika aribwo abatangaza. Turaza kwerekeza mu makuru ajyanye n'imyidagaduro aho umuhanzi Kenny Sol yatandukanye n'inzu ifasha abahanzi ya 155 AM ni inzu ibarizwamo Bruce Melody. Ibi bikaba bibaye nyuma yuko na mugenzi we umwe bakoranaga nawe aherutse gusezera. Turaza kubabwira ko kandi mama wa Zuchu ni Khadija Kopa yavuze ko atigeze amenya ndetse ngo anatumirwe mu bukwe bw'umukobwa we na Diamond Platnumz. Aya makuru muyumva ariko muyaduhamo n'ibitekerezo muza kutwoherereza mwifashishije bumwe muri ubu buryo. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze. Reka tuhere mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho perezida w'umutwe w'abadepite muri iyi nteko Kazarwa Gertrude yakiriye mugenzi we wagana Alban Sumana Kingford Bagbin. Bikaba biteganyijwe ko kuri uyu wa kabiri banagirana ibiganiro mbere yuko perezida w'inteko ishinga amategeko yaho muri Ghana yerekeza muri Uganda akaba agiye mu nama. Izi nteko zishinga amategeko zombi yaba y'u Rwanda ndetse n'iya Ghana zisanganywe imikoranire myiza, ndetse mu kwezi kwa 10 umwaka ushize hari itsinda ry'abadepite baho muri Ghana bagiriye uruzinduko urugendo shuri rero hano mu Rwanda. Mu mwaka wa 2022 inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yasinyanye amasezerano n'inteko ishinga amategeko ya Ghana yerekeye imikoranire myiza y'izo nteko zombi hari mu rwego rwo kurushaho gushimangira umubano. Naho komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari iri mu biganiro n'inzego zirimo ni mu nteko ishinga amategeko n'ubundi twagumye, ikaba rero iri mu biganiro n'inzego zirimo Minisiteri y'Ibidukikije, ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA n'ibindi, hagamijwe gushaka ibisubizo ku kibazo cy'ikoreshwa rikabije ry'ibicanwa bitangiza ibidukikije birimo inkwi n'amakara. Minisitiri w'Ibidukikije Mujawamariya yavuze ko hari gahunda zirimo gutegurwa ku bufatanye n'izindi nzego zirimo gushaka nyine igisubizo, ariko ahanini ngo kitezwe mu ikoreshwa rya biogaz. Gas methane twitegerejeho igisubizo kugabanya ibicanwa byangiza ikirere, ubwo ni amakara n'inkwi. Icyerekezo gahunda ihari nk'uko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo bitugaragariza nuko
ishobora kuzaba yabonetse muri 2027. Igihe yabonetse rero tuzahera ku bigo binini. Twebwe icyifuzo mwabonye ko 55% by'abakoresha inkwi ni ibigo by'amashuri. Tubashije gukemura ikibazo cy'ibicanwa mu mashuri n'ibindi bigo binini bigaragara mu gihugu, byatuma tugabanya cyane ibicanwa byangiza ikirere. Ibi bikanajyana no ku giciro cya gaze. Abanyarwanda bakomeza bavuga gaze irahenze, hari igihe leta yagaragaje igiciro ariko nticyubahirizwa. Buriya bijyana n'isoko mpuzamahanga, kandi buriya gaze nyine ituruka hanze y'igihugu, ntabwo ari gaze dufite mu gihugu. Ariyo mpamvu tubona kuba twabona gaze metani mu gihugu byadufasha kurushaho, kubera ko ari cya giciro, no kuba tuyifite hafi byafasha kugira ngo igere kuri benshi kandi ari na nyinshi. Kuko mu byo twavuze gahunda Minisiteri y'ibikorwa remezo irimo ni ukubaka n'ibigega, kuko buriya tunavuze ngo abantu babonye ubushobozi bose bagiye gukoresha gaze, ushobora gusanga tudafite ihagije mu gihugu. Ibyo byose rero tukabibona tubona igisubizo nyine ari ya gaze metani izaboneka, ikaza kunganira iyi gaze yindi ituruka hanze y'u Rwanda. Minisitiri w'ibidukikije. Naho dukomeza n'andi makuru, umunyemari Bill Gates yatangaje ko ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence ari ryo ribumbatiye iterambere ry'ubuvuzi bwa Afurika mu gihe kizaza. By'umwihariko ariko yashimye u Rwanda rwatangiye kurikoresha kugeza no mu buvuzi bw'ibanze. Kubitabira ibirori n'inama zikomeye zibera mu Rwanda aho bikenewe ko hapimwa umuriro, ntago bigisaba ko hari umuntu ugupima, kubera ko ureba kuri robo mu masegonda make igahita itanga ibipimo byawe byose. Gusa ibisi bya none, kuko gukoresha ubwenge buhangano mu nzego z'ubuvuzi mu Rwanda byatangiye kugaragara cyane muri 2020 ubwo COVID-19 yari iri guca ibintu hirya no hino ku isi, yewe n'u Rwanda ruri mu cyo gihe kwifashisha ubu buryo mu guhuza amakuru yavaga mu bantu batandukanye mu gihugu byafashaga cyane inzego zitandukanye gufata icyemezo bishingiye ku makuru yizewe kandi mu buryo bwihuse. Umuyobozi w'umuryango Gates Foundation akaba ari Bill Gates, ubwo yari mu nama n'abayobozi batandukanye ku cyiciro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yashimangiye ko mu Rwanda mu myaka 20 iri imbere igice kinini cya miliyari 200 z'amadolari za Gates Foundation kizakoreshwa mu kubaka hazaza h'ubuvuzi muri Afurika. Gates yashimye kandi imiyoborere myiza yaho abayobozi baha umwanya guhanga udushya, bakimakaza ikoranabuhanga mu guhangana na malaria, sida ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, ndetse bakanagabanya impfu z'abana bapfa bavuka n'izindi ndwara zibasira abantu. Gates kandi yashimye uburyo abanyafurika bihuse mu rugendo rwo gukoresha ikoranabuhanga, harimo no gukoresha telefone ngendanwa mu rwego rw'ubukungu ariko no mu buvuzi. Akavuga ko ari ikintu gikwiye kwitabwaho kugira ngo byihute. Nako hari Episkopi wa Kigali hakaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda ari kumwe n'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda, bari mu gihugu cya Uganda aho bifatanyije na kiliziya yo muri icyo gihugu mu birori by'isabukuru yo kwizihiza ubuzima bw'abahowe Imana. Ni umuhango wabereye Inamugongo nk'uko bisanzwe, ari naho abo bahowe Imana 22 biciwe hagati y'umwaka wa 1885 n'1887 bazizwa ukwemera kwabo gusa. Bamwe mu bahowe Imana bazirikanwa harimo Mutagatifu Charles Rwanga wari ufite imyaka 25, Mutagatifu Kizito wari muto muri bo, ndetse na Mutagatifu Mugaga, bose bishwe bazira ko banze gusenga Imana gakondo. Abo bahowe Imana bakaba barashyizwe mu gitabo cy'abatagatifu kiliziya gatolika yiyambaza. Gusa ubwo bicwaga n'umwami Kabaka wari utwaye icyo gihugu hagati y'umwaka wa 1885 n'1887, bakaba bari 45 kubera ko bari kumwe nabo mu idini y'Abangirikani 23. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka rero abanywa Uganda n'abandi baturutse imihanda yose bakaba bahurira ahitwa na Mugongo kuri bazilika ya Mutagatifu Karoli Rwanga, ahiciwe abagera kuri 26 batwitswe ari bazima, bakaba bari barimo n'uyu Karoli Rwanga wahitiriwe. Urugendo rw'aba 22 bagizwe abatagatifu rukaba rwaratangiye ubwo umufaransa Cardinal Charles Lavigerie wari warashinze ihuriro ry'abamisiyoneri rya Padiri Bera yageraga muri Afurika hari mu 1874. Duhindura ingingo twerekeza Igicumbi. Abahinzi bahinga ku musozi wa Nyaruka ahangaha ngaba abahinzi biteze kuzasarura toni nibura 4 z'ingano kuri uyu musozi, nyuma yaho uyu musozi utunganyirijwe ukaba ukorerwaho ubuhinzi buteye imbere. Tewogene twibanire.
Yego turi ku musozi wa Nyaruka mu murenge wa Cyumba akagari ka Nyaruka, ni umusozi uhinzeho ingano ziri ku buso bwa hegitari 50. Ni umusozi abaturage turi kumwe hano bavuga ko utari umeze neza, barakwereka ko hari ku gasi, ariko ngewe ureba kano kanya ndabona umusozi w'icyatsi kibisi uriho ingano ziryoshye zimeze neza zisigaje igihe kitageze ku kwezi ngo zere. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi, ni umuhinzi uhakorera, dusanzwe n'abandi bahinzi bahari. Muraho neza? Yego yego. Hano hantu watubwiraga ukuntu isuri yazaga igatwara ubutaka kugeza pfiriya mu muhanda? Yego, amaterasi atarakorwa hano hantu hari ahantu habi cyane. Twarahingaga, imvura yagwa amasura akaza agatwara ubutaka, agatwara n'imbuto twashyizemo. Byaragendaga bigataba umuhanda kaburimbo Kigali Gatuna, amazi agafunga icyayi, mbese ugasanga nta musaruro tubona. Ariko aho hamariye gukorwa amaterasi y'indinganire, ubu turahinga tukeza. Ahantu nahingaga ibiro 10 by'ibishyimbo, nakoraga ibiro 30, ariko uyu munsi iyo mpinze ibiro 10 by'ibishyimbo aho hantu nkuraho umufuka. Ese hano mujya muhingamo n'ibishyimbo? Yego, duhahinga ibishyimbo cyane bishingirirwa bita ingemane, biba bikungahaye ku ntungamubiri biryoshye cyane. Ubu dusanzemo ingano, ubu zasimbuye ibishyimbo? Zasimbuye ibishyimbo. None se hano aya materasi ni mwayaciye ryari, ninde waciye? Twaciriwe n'umushinga Girini Gicumbi, niyo yaje yigisha abaturage, turakora, baduha akazi, baduha amafaranga, dukora mu mirima yacu. Umushinga Girini Gicumbi niwo waje kudukora amaterasi. Iyi mirima ni yanyu? Mirima ni yacu. Mugakoramo amafaranga bakayabaha? Yego. N'imyaka ikaba yanyu? Yego. Bakimara kuhakora baduhaye amafumbire yose, baduhishwagara, baduha n'imborera, batuzanira n'imbuto zo kugerageza ngo turebe ko n'ubundi zahura n'ikirere cy'inahangaha. Yego yego yego. Nibyo rero nk'uko uyu muhinzi abivuze, ni amaterasi ari ku buso bwa hegitari 50, kandi siko gusa, ni mu mirenge igera kuri 9 akarere ka Gicumbi, hahinzemo ibintu bitandukanye. Umushinga Girini Gicumbi wagiye ufata ahantu hateraga, ahantu hatashobokaga ko hagira ikintu cyaboneka, bakakora amaterasi. Ubu nibyo rero abaturage barimo bashima, nibyo barimo gusaruramo. Ingano ziri hano zizera mu mpera z'uku kwa 6, kandi barahamya neza ko bazagira umusaruro mwinshi cyane, nk'uko n'ibishyimbo byavuyemo nabyo bahakuye umusaruro. Rero abaturage bahangaha Igicumbi, murenge wa Cyumba, kuri musozi wa Nyaruka, nicyo bishimira. Murakoze. Turagushimiye natwe Theogene twibanire. Reka tuvaho Igicumbi tujye ni Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho urugaga rw'abikorera muri iyo ntara ruri mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Bisesero mu murenge wa Twumba muri ako karere. Ubu ndi kumwe na Muhire Aphrodise. Muhire, mwiriwe neza? Mwiriwe namwe. Yego. Hanyuma tubwire umwihariko mbere gato yuko wenda tubwire kubirebana n'icyo gikorwa cyo kwibuka cyateguwe n'urugaga rw'abikorera mu ntara y'Uburengerazuba. Mu magambo make banzu twibutse gato ku mwihariko w'amateka ya jenoside muri ako gace. Imyihariko hano, imyihariko navuga ko ari myinshi, ariko igikunze kuba kigenza abaza gusura urwibutso bose, umwihariko ukomeye cyane ni ukwirwanaho kw'abatutsi bo mu Bisesero mu gihe cya jenoside muri 94. Kwirwanaho kwabo ni ikintu abantu bose baza kwigiraho, bibaza batese mwakuye izo mbaraga ko hirya no hino mwari mugoswe. Aka ni agace kari mu misozi miremire, ni agace kavugagamo abategetsi bakomeye cyane b'abaminisitiri, ngira ngo hano banze bagira nko muri abahasanga numva ari 3 niba atari 2. Ni agace kandi hirya no hino handi hari interahamwe zari zaramaze kwica abatutsi, zarabamazeho, ariko ho bari bagifite imbaraga, bari bagikomeye. Izo mbaraga bazikuraga he? Uwo ni umwihariko umuntu avuga hano ukomeye cyane. Abatutsi babo barirwanyeho kuva ibitero byatangira kubagabwaho, nyuma y'itariki ya 7 Mata, ko bavuga ko itariki ya 7 Mata, ya 8, ya 9 hano nta twavuga ngo basaga naho batuje, nta bitero byari byakaza, ariko nyuma aho byatangiye kuza byusukiranya, kandi byinshi banabisubizayo rwose, kugeza ubwo tariki 13 z'ukwa 5 ariho haje icya Karundura, umunsi avuga ko yishwe abatutsi 30,000 umunsi umwe.
n'ibindi byagiye bikurikiraho byose biragaragaza by'umwihariko n'uwo uko kwirwanaho ugaragaza gushyiramo kw'abatutsi bo mu bisesero. Hanyuma reka tugaruke ku by'umwihariko noneho kuri iki gikorwa nyirizina cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi cyateguwe n'urugaga rw'abikorera. Abo muri kuganira cyangwa mwaganiriye bakubwiye ko ari ayahe masomo y'ingenzi bakuye muri iki gikorwa? Ndi kumwe nabo ubuno hagarariye abikorera mu karere ka Karongi menshi Aimable ikibazo umunyamakuru abajije bacyumvishe barakura amasomo ki bose mwakura amasomo ki biri kugana ku musozo ariko kandi nonongereho n'impamvu mwese no gusura bisesero n'ibyo bibiri bwana uri mu benshi. Murakoze cyane nkuko abivuze nitwa mu benshi Aimable ndi umucuruzi mu karere ka Karongi nkaba n'umuyobozi wa PSF. Mu by'ukuri twahisemo gusura urwibutso rwa Bisesero nk'urwibutso ruri mu murage w'isi. Buri mwaka rero PSF w'intara y'Iburengerazuba dusura buri karere ugafasha cyangwa se tukaremera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Icya kabiri warubajije ikibazo kibaza ngo niriye somo dukuramo. Iyo urebye abacuruzi cyangwa se abikorera mu gihugu cyacu nibo bakoresheje amafaranga menshi kugira ngo abatutsi bicwe. Isomo rero twebwe turashaka cyangwa se dufite gahunda y'uko jenoside itazongera kuba mu Rwanda ukundi, cyane cyane bigizwemo uruhare n'abikorera. Rimwe mu isomo rero dukuyemo nuko uruhare rwacu nk'abikorera ari uruhare rukomeye cyane nk'uko tubitozwa n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba bwa PSF ku rwego rw'igihugu, aho uyu munsi twahagurukiye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside haba mu Rwanda no ku isi hose. Ati amafaranga yabo bakayakoresha mu kubaka igihugu aho kuyakoresha mu bikorwa bigisenya nk'uko bagenzi babo mu iki gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda babigenje. No hano hari abacuruzi, hari abayobozi batandukanye, uruganda rwa Gisovu hano hasi waruyoboraga n'umwe mu bavugwa mu kumarisha y'abatutsi nanga umva yuko ingeri zose zagiye zibigiramo uruhare ariko bakaba bifuza gukora ikinyuranye. Ubu rero batisi kigiye gukurikiraho no kugabira imiryango yo mu batishoboye mu Bisesero nka 16 zatanzwe ubushobozi bwakusanyijwe n'aba bikorera bo mu ntara yose y'Uburengerazuba. Ibyo bigiye gukurikiraho nyuma y'uko ibikorwa byaberaga hano ku rwibutso kugira ngo n'ubuhazi ahari imva rusange ibikorwa byahaberaga kugana ku musozo ubundi hasigaye hakurikiyeho kugabira abo barokotse batishoboye. Mwino minsi batisi icyo navuga nuko abantu baza kwibuka hano kuri urwibutso rwa Bisesero babazanye n'ubufasha butandukanye basigira abarokotse hano kugira ngo bongere biyubake nk'abantu bahuye n'isanganya rikomeye cyane. Mu buhamya bavuga yuko no muhanda uva mu Bisesero bigisha itari umuhanda waciye n'intera hamwe nyinshi cyane muri jenoside bije kwita abantu hano mu Bisesero urimo manukamo inka zabo bazishoreje amasasu n'imbunda. Ati ubu birashimishije kuba harimo hagira none hanze kuzamukamo inka zishorejwe ineza zishorejwe ibitekerezo byo kubaka igihugu aho kugisenya nk'uko byahoze. Nibyo twaba tuvuze. Yego reka tugushimire cyane. Reka tumushimira Faudis Muhire. Reka tuve aho Ikarongi tugene Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Yego abarezi n'abayobozi ba bimwe mu bigo by'amashuri byo muri aka karere ka Gisagara bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ubucucike mu mashuri, ibintu basanga ari imbogamizi ku ireme ry'uburezi. Ubwinshi bw'abana mu mashuri akaba ari imwe mu mbogamizi ku ireme ry'uburezi nk'uko bikunda kugarukwaho. Ibindi kuri iyi nkuru twabiteguriwe na Christine Ndacyayisenga. Isaha ya saa 4 za mu gitondo mu murenge wa Gishubi ku rwunge rw'amashuri rwa Nyagahuru ya kabiri mu cyumba cy'ishuri ry'incuke harimo abana 72, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi ku mikeka. Ikibazo cy'ubucucike ni nako kimeze mu mashuri abanza kuri iki kigo. Abarezi bo muri aya mashuri bavuga ko ubucucike bw'abana bugira ingaruka mu myigire n'imyigishirize ndetse bikagira n'ingaruka ku ireme ry'uburezi. Ushiduka bamwe batumvishe kandi ukabona ko bumvishe wenda bakopeye cyangwa se mu gihe turimo turabigisha bamwe ntibakurikire bakaba bibereye mu tundi tuntu kuko ari benshi. Usanga kenshi mu by'ukuri ibyo tugomba kubaha bidakunda kubera ko usanga
umwanya munini ni uwo kubitaho, ese barwanye, ese bakubaganye, ese ndi kubarinda iki n'iki, usanga ari wo mwanya kuruta umwanya wo kubaha ibyo basabwa. Bibaye byiza ibyumba bikiyongera. Mu rwunge rw'amashuri rwa Dahwe mu murenge wa Ndora naho ikibazo cy'ubucucike kirahari, cyane cyane mu mashuri abanza n'ay'incuke. Umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri Buke Dusenge Florence avuga ko bituma abana bose batitabwaho na mwarimu uko bikwiye. Ubundi umwana yumva neza iyo mwarimu amugeraho umwana ku mwana, akaba yamenya ngo yafite izihe mbogamizi, namufasha nte mu buryo bwihariye. Ariko mu gihe cy'iminota 40 tubarira periyode y'isomo, kuzenguruka abana 80 ntago biba byoroshye, kuzenguruka abana 60. Hanyuma n'ubwo bushyuhe akenshi mu gihe cy'izuba nk'iki nabyo biraderanje abana, ariko nako kantu ko kuba mwarimu atabitaho mu buryo bwihariye kari mu bidindiza imitsindire. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dusabe Denise avuga ko kuva gahunda yo kugaburira abana bose ku ishuri yatangira byatumye abana bose bari barataye ishuri bagaruka, bituma umubare wabo wiyongera mu mashuri. Akavuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abafatanyabikorwa hakomeje ingamba zo kongera ibyumba by'amashuri mu rwego rwo kurwanya ubucucike mu ishuri. Icyo twakomeza rero gushyiramo imbaraga ni ugufatanya na Minisiteri y'Uburezi, abafatanyabikorwa n'akarere, ariko kugira ngo dushakishe iyo ngengo y'imari ikomeza kudufasha mu kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo tugabanye ubucucike mu byumba by'amashuri. Ariko icyo twakwishimira uyu munsi ni uko ubwitabire buhari bushimishije, tukanashima umuhate w'abarimu mu gufasha abana. Nubwo ari benshi ariko abarimu bashyiramo imbaraga kugira ngo abana bafashwe. Muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere NST1 muri aka karere hubatswe ibyumba by'amashuri 1420, bituma impuzandengo y'umubare w'abana mu cyumba kimwe cy'ishuri uva kuri 62 ugera kuri 57. Biteganijwe ko muri gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma NST2 hazubakwa ibyumba by'amashuri 1525, bizasiga mu cyumba cy'ishuri harimo abanyeshuri 46, ari nabo mubare ntarengwa wagombye kuba uri mu ishuri. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Gisagara. N'amakuru ya Radio Rwanda. Imibare y'ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho y'ingo A7 bugaragaza ko igipimo cy'ubukene mu mujyi wa Kigali mu myaka 7 ishize cyagabanutse kikava kuri 39.8 cyariho muri 2017, kikaba cyarageze kuri 27.4% mu mwaka ushize wa 2024, ndetse n'igipimo cy'ubukene bukabije nacyo kikaba cyaragabanutse kuko cyavuye kuri 11.3 cyariho muri mwaka wa 2017, kuri ubu kikaba kigeze kuri 5.4%. Ugereranyije n'izindi ntara z'igihugu, umujyi wa Kigali n'ufite ibipimo biri hasi by'ingo zikennye kubera ko zingana n'9.1%, yewe ndetse n'izikennye bikabije zikaba ziri kuri 1.1 gusa kwijana. Ikindi kigaragazwa n'ubushakashatsi nuko umubare w'abafite imirimo mu mujyi wa Kigali nawo wazamutse muri iyi myaka 7 ishize ukava kuri 64.1% kuri ubu kabugeze kuri 73%. Inzego zagaragajwe ko zikwiye kwitabwaho cyane kuko zikiri inyuma mu bipimo, ziri mu rwego rw'uburezi, kongera amacumbi, kubona amazi meza hafi, gutunganya imyanda iva mu ngo n'izindi. Ku kibazo cyo gutunganya imyanda iva mu ngo hakaba haragaragajwe ko 31.2% by'abatuye mu mujyi wa Kigali bakijugunya imyanda iva mu ngo zabo mu bihuru, mu mirima n'ahandi hadakwiriye. By'umwihariko abo mu karere ka Nyarugenge nibo ngo bakibikora cyane kubera ko igipimo kiri ku rugero rwa 35.4% muri ako karere. Reka tufata kanya gato hanyuma turagaruka tureba n'ibitekerezo by'abatwandikiye muri amakuru. Mama Bebizo, ngira ni gute ushobora gahunda zawe z'umunsi, urugo, akazi, ishuri rya nimugoroba? Nge ndabona binyobeye. Biroroshye, ngifite umufasha tumaranye igihe, Sunlight. Ngo Sunlight? Gute? Sunlight 2 in 1 irabobeza, ikora neza kandi ikanahumuza. Hamwe na Sunlight 2 in 1 mba nizeye ko urugo rwanjye ruhorana isuku rukanahumura neza, bityo bikampa n'umwanya wo kwibanda ku bindi. Akarusho nta gihombo ku ifaranga ryanjye. Sunlight 2 in 1 birenze uko bitekereza. Mu
bitekerezo by'abatwandikiye harimo uwitwa Mugiraneza yagize ati abo banyeshuri ntiharebwa icyakorwa maze nabo bashake uko bakiga bisanzuye bityo dukomeze gutsinda. Ernest yagize ati turashima ibihugu dufitanye umubano mwiza kandi hanarebwe aho ngaho igisagara uburyo hakubakwa ibindi byumba kugira ngo bashake uko abanyeshuri biga neza cyane. Witwa Nshimiyimana Werarisi nawe yavuze ati ntiharebwe ko ikibazo cy'ubucucike cyakemuka. Abenshi bagiye bagaruka kuri ibi by'ibyumba cyangwa ku bucucike mu mashuri. Witwa Mama Rukundo ati twishimiye uburyo leta y'u Rwanda idahwema gushakira abaturage b'u Rwanda icyabateza imbere. Pacifique ati twifurije ikipe yacu Amavubi intsinzi kandi tuyiri inyuma nk'abafana bayo. Jean Bosco yagize ati birakwiye ko abanyeshuri bakimurirwa ikibazo cy'ubucucike. Witwa Karina ati Green Gicumbi ni ishema ku baturuka muri ako gace bose. Hanyuma reka tunarebe ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi. Duhere mu gihugu cya Uganda. Twigeze kuvuga ko uyu munsi habaye ibirori byo kwizihiza isabukuru yibukwa y'imyaka kiliziya yibukaho abahowe Imana b'Uganda. Cyakora hakaba hari kuvugwa n'inkuru y'abantu babiri baguye mu iturika ryabereye bugufi ya kiliziya iri ku murwa mukuru wa Kampala. Ibinyamakuru birimo Chimp Report dukesha iyi nkuru kikaba cyanditse ko inzego z'umutekano zahise zihagera. Hakaba hari n'amafoto yerekana moto yashwanyaguritse iruhande rwayo, hari n'undi muntu bigaragara ko ashobora kuba yakomeretse bikomeye twigeze kubona kuri icyo kinyamakuru cya Chimp Report. Andi makuru kandi avuga ko umwiyahuzi yacunze abantu bakoraniye mu muhango w'isengesho maze akabona guturitsa icyo gisasu. Tukiraho muri Uganda kandi hakomeje gusubirwamo inkuru y'abasirikare 13 ba leta batawe muri yombi na polisi nyuma yo gutera ishami rya polisi n'ubundi mu gace ka Wakiso. Abo basirikare bakaba bavugaga ko ngo baturutse muri komite y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibibazo by'ubutaka n'ibidukikije aho baje bagateza umutekano muke. Ibi byatangajwe mu itangazo polisi ya Uganda yashyize hanze. Iri tangazo rivuga ko ahagana saa 11 z'umugoroba aribwo abasirikare 13 bageze ku ishami rya polisi rya Wakiso bavuga ko bashaka guhura n'umuyobozi waryo kugira ngo ngo akure abantu ku butaka bari gupfa. Basabye komanda wa polisi muri ako karere Esther Kiza kubafasha ariko bababwira ko ngo adafite uburenganzira bwo kubikora. Tuvuye aho muri Uganda reka twerekeze muri Nigeria aho muri iki gihugu kugeza magingo aya hataramenyekana umubare wa nyawo w'abaherutse guhitanwa n'imyuzure yibasiye leta mu gace ka Akwa. Mbere bakaba abavugira leta bari bavuze ko ibi biza bishobora kuba byarahitanye abantu babarirwa ku 150 ariko nyuma abakozi bo mu mashyirahamwe bakorera mu ishyirahamwe rishinzwe ubutabazi bo bakomeje kugenda bavuga ko umunsi ku munsi hagenda haboneka abandi. Ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP dukesha iyi nkuru kabivuga ko n'ubu hakiri abaturage bavuga ko bagishakisha ababo bakiri munsi y'imisozi cyangwa inzu zagwiriwe bitewe n'imyuzure y'aya mazi. Daud Alimani uri mu bavugira inzego zibanze mu gace ka Akwa yabwiye abanyamakuru ko nyuma yaho leta ivugiye ko abishwe n'ibi biza bageraga ku 150 nyuma y'iminsi mike hahise haboneka abandi basaga 160. Bwana Daud Alimani ashingira kuri iyo mibare akavuga ko abaguye muri ibi biza bashobora kuba ari benshi cyane kuruta uko byari byatekerejwe mbere. Tujye no muri Korea y'Epfo aho abanyakoreya bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu yatangiye kuri uyu wa kabiri. Aya matora akaba yatangiye ku saa 11 za mu gitondo kabari kubera mu biro by'itora bisaga 14,295 hirya no hino muri iki gihugu. Aya matora akaba baye nyuma y'iyeguzwa rya Yoon Suk Yeol wari president w'iki gihugu. Ni mu gihe kandi ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko Lee Jae-myung wo mu ishyaka rya Democratic Party ari we wazaga imbere mu majwi y'abamushyigikiye angana na 50%. Akaba ari ubwa mbere akaba ari we wari imbere ya Kim Moon-sun wo mu ishyaka rya People Power Party aho yarafite 30%. Ni mu gihe kandi leta ya Lee wo mu ishyaka rya Democratic Party yari yatsinzwe amatora mu mwaka wa 2022 naho Yoon wari umukandida wa People Power Party icyo gihe akaba yari yatsinzwe ku kinyuranyo cya 0.73%. Iri janisha rikaba ari ry'amatora yabaye tariki ya 29 na 30 Gicurasi aho yitabiriwe n'abaturage barenga miliyoni 44 bemerewe akaba ari abaturage bemerewe gutora ugishyize ku ijanisha bakaba bahwanye na 34.74%.
naho mu gihugu cya Turukiye umuntu umwe niwe byamenyekanye ko yishwe n'umutingito wibasiye iki gihugu mu gihe abandi babarirwa mu ijana bakomeretse bikomeye. Iyi ariko yari imibare y'agateganyo kubera ko dutegura iyi nkuru hari hagikorwa ibikorwa by'ubutabazi. AFP ni ibiro ntaramakuru by'Abafaransa n'ibindi bitangazamakuru bifite abanyamakuru muri iki gihugu banditse ko uyu mutingito wari ku gipimo cya 5 n'ibice 8 ukaba wanumvikanye mu bindi bihugu birimo amajyepfo y'Ubugereki ndetse no mu birwa bya Dodecanese. Muri ibi birwa abakerarugendo bari mu bikorwa byo gusura ahantu nyaburanga bahise bakurwa mu mahoteli bashyirwa ahantu bashoboraga kurindirwa ingaruka z'uyu mutingito. Iki kiza cyakangaranyije abantu mu bice bitandukanye bya Turukiye n'akarere muri rusange, ndetse unibutsa undi wari ukomeye wabaye mu myaka 2 ishize ukaba warahitanye abantu basaga 50,000 bwo wibasiye ibice birimo Turukiye n'ubundi ndetse n'igihugu cya Syria. Tuvuye aho ngaho reka twerekeze muri Afghanistan, aho abarwayi bagera ku 100 aribo bagaragaweho n'icyorezo cya Congo fever. Ni indwara ikomoka ku nyamaswa nk'uko bitangazwa n'abaganga bo muri icyo gihugu. Abaganga bakaba bavuga ko ugereranyije n'umwaka ushize ubwandu bukomeje kugenda bwiyongera, kandi bikanagaragara ko n'abagaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara nabo bagenda biyongera. Ubu muganga wo muri iki gihugu umwe witwa Lon yavuze ko kandi iyi ndwara yandura byoroshye, yavuze ko izamuka ryayo uburyo kigenda byihuta bihwanye n'ijanisha ry'10% ndetse no kugera kuri 15% ugereranyije n'umwaka ushize. Abakomeje kwandura bakaba ari abaturage babaga amatungo cyangwa bakora akazi ko kubaga, aho kuri ubu basabwa kwambara udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki cyangwa ga mu ndimi z'amahanga mu gihe barimo kubaga. No gukurikiza bakanasabwa kandi gukurikiza ingamba z'ubwirinzi cyane cyane mu minsi mikuru iri imbere abaturage b'iki gihugu bitegura kwizihiza, harimo n'umunsi wa Eid al-Adha, akaba ari umunsi mukuru ukomeye w'abayisilamu aho imiryango ifite ubushobozi isanzwe itamba amatungo mu kuvuga nk'intama cyangwa inka. Naho ishami rishinzwe kugenzura iterambere mu by'ubukungu ku isi ryatangaje kwizamuka ry'umusaruro mbumbe w'isi GDP uzagabanuka 2.9 mu mwaka utaha rivuye kuri 3.3% ryariho mu mwaka ushize. Reka dufate akaruhuko turagaruka mu kanya. Hamwe na Joanna tugufitiye urutonde rw'ibicuruzwa by'ubwiza byateguwe by'umwihariko ku bagore, ku bana bato. Hindura uburyo wita ku misatsi yawe ukoresheje Johanna Hair Relaxer, Johanna Hair Sulfur na Strawberry Hair Shampoo. Ku bana bato dufite Johanna Baby Jelly, fasha uruhu rw'umwana wawe kuguma rworoshye kandi rufite itoto. Mwatubona mu maduka yose abegereye no mu masala. Wifuza ibicuruzwa byinshi, hamagara 0787 Johanna abagirana buri munsi. Mumaze kubimenyera ko muri aya makuru tuba tubafitiye narebana n'imikino. Turi kumwe na Joseph Ndize. Joseph, wiriwe neza? Mweza cyane Alain. Yego. Makuru y'imikino hagezweho iki? Ya, reka dore ku ikipe ya AS Kigali. Ni umukinnyi Emmanuel Okwi wakiniraga ikipe ya AS Kigali yamaze rwose kuyisezeraho, abwira ko iyi kipe y'abanyamujyi ko atazongera amasezerano. Irutayizamu rero ukina anyuze ku mpande yafashije ikipe ya AS Kigali kwitwara neza mu mwaka w'imikino wasojwe 2024-2025 isoreza ku mwanya wa 3 wa shampiyona y'u Rwanda, aho bitwaye neza cyane. Uyu mugande rero Emmanuel Arnold Okwi utarahwemye rwose kugenda asidira ikipe ya AS Kigali, dore ko yayifashije kwitwara neza mu mwaka w'imikino nk'uko nabivugaga. Emmanuel Okwi rero akaba yabwiye ikipe ya AS Kigali ko batazakomezanya, dore ko amezi 2 yo yarashize uyu mugabo nubwo asezeye mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Mu butumwa rero yageneye abakinyi yavuze ko wari umwaka ugoye kuri ikipe ya AS Kigali, dore ko ikibazo cya mikoro cyagiye kivugwa muri ikipe ya AS Kigali Alain, dore ko abakinyi barimo ibirane by'amezi menshi abatoza. Emmanuel rero Okwi kugeza amagingo yanga nubwo yasezeye mu ikipe ya AS Kigali, ahazaza hiwe muri ahazerekeza ntabwo yigeze ahatangaza. Emmanuel Okwi
ni umukinnyi abantu bamenye cyane aje hano mu Rwanda mu ikipe ya Kiyovu Sport, afashe ikipe ya Kiyovu Sport guhangana cyane n'ikipe ya APR mu myaka igera kuri 2 bahatanira igikombe. Emmanuel Okwi rero akaba ese arerekeza mu ziye kipe, dore ko yanashimiye cyane n'ubuyobozi bw'ikipe ya AS do Kigali bwababaye hafi, harimo perezida wa AS Kigali Shema Fabrice yatubaye hafi mu rugendo rwose twakoze, bituma tugera ku mwanya wa gatatu muri shampiyona y'u Rwanda. Ati mu bintu byari bigoye cyane. Emmanuel Okwi watsinze ibitego bigera ku 9 muri ikipe ya AS Kigali, ndetse anatanga imipira igera kuri 13 yavuyemo ibitego. Tukiri kandi hano mu Rwanda mu makuru arebana n'ama ekipe ariko muri basketball, ekipe ya APR Basketball Club yerekeje muri Afrika y'Epfo aho yitabiriye imikino ya nyuma ya BAL 2025. Iyi ni imikino iteganyijwe kuva ku tariki ya 6 kugera tariki ya 14 Kamena 2025. Ikipe rero ya APR Basketball Club rero yabonye iyi tike biyigoye, abantu barabyibuka, itsinze ikipe ya Nairobi City Thunder yo muri Kenya amanota 77 kuri 78 ubwo haburaga amasegonda rwose 3 umucunguzi aba Obadia Noel waje gukora amanota 3 bituma ikipe ya APR ibona iyi tike. APR rero izatangira iyi mikino, twavuga yuko ikenera ikipe ya Petro Atletico de Rwanda yari muri Angola mu mukino wo gutondeka urutonde mbere yo gutangira ya kamarampaka muri Debar. Iyi mikino rero ya nyuma izabera muri Afrika y'Epfo nkuko nabibabwiraga kuva tariki ya 10 kuva tariki ya 6 kugera tariki ya 14 Kamena. Amakipe rero 8 yabonye itike y'imikino ya nyuma azabanza gukina iyo gutondeka urutonde, bityo hamenyekanemo kane uburyo azahura mu mikino ya kimwe cya kane. Ikipe rero ya APR ihagarariye u Rwanda izahura nyine na Petro Atletico de Rwanda. Iyi Petro de Rwanda ifite n'igikombe giheruka. Tunyaruke kandi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri hariya mu gihugu cya Algeria aho yitegura imikino 2 n'ikipe y'igihugu ya Algeria, dore ko bakomeje imyitozo. Umukino wa mbere bazawukina ku wa 4 ku tariki ya 5, undi bazawukina ku tariki ya 9. Amakuru rero ari muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda nuko abakinyi bose bameze neza bitegura uyu mukino, dore ko ku munsi w'ejo saa 5 bazahaguruka ari ya Alger berekeza Constantine aho uno mukino uzabera. Ni kilometero hafi 400 uvuye i Alger, ni hafi ubwo urumva ni nk'iminota 45 ubwo ku modoka ni nk'amasaha hafi 7-8 ni nko kuva hano Rusizi werekeza mu mujyi wa Kigali. Urumva ikipe y'igihugu y'u Rwanda nako kandi muri Algeria abasore babo b'inkorokoro nka Riyad Mahrez byatangajwe yuko agomba guhura na bagenzi be kuri uyu wa 2 nibwo aza kujoininga timu aho abakinyi bagera ku 10 aribo umutoza w'ikipe y'igihugu ya Algeria Vladimir arimo gukorana nabo imyitozo, dore ko ikipe ya mbere ifite n'umukino wa gicuti bazakina n'ikipe ya Sweden ya Stockholm ku tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 6. urumva rero ikipe ya mbere y'abakinyi b'ikipe ya Algeria nabo bamaze kuhagera. Ubwo ikipe umukino wa 2 bitaganyijwe ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda izakina n'ikipe y'igihugu ya Algeria ya 2. Tunyarukiye muri cricket naho harimo amakuru muri cricket kuva kuri uyu wa 2 i Kigali nyose haratangira hariya igahanga mu Bugesera kuri stade mpuzamahanga y'umukino wa cricket ya Gahanga hatangira imikino yo kwibuka T20 tournament 25 mbere yuko irushanwa rero ritangira gukinwa. Kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Bimenyimana Marie Diane atumuka rwose ni mwiza, ati dufite n'amahirwe yo kuba irushanwa twaryegukana, dore ko mu makipe ati dore ko ikipe imeze neza kandi twitegura kuba twakwegukana irushanwa. Nkuko rero nabyiringiro Emmanuel ushinzwe ibikorwa by'irikirangwa ry'umukino wa cricket mu Rwanda natangaje ko bishimiye ko ku nshuro ya mbere irushanwa rigiye gukinwa n'amakipe 9 menshi ugereranyije nari yarayigitabiriye ku nshuro ya 10 ziheruka. Amakipe rero aza ryitabira nayo ni menshi cyane, dore ko harimo Sierra Leone, Brazil, Zimbabwe, Cameroon, Malawi, Tanzania ndetse na Nigeria, utibagiwe n'igihugu cya Uganda n'u Rwanda. Tukiri kandi no ku mugabane wa Afrika mu yandi makuru ahari
nuko umutoza w'ikipe ya Al Ahly akaba ari Jose Riveiro uyu nguyu yamaze gutangaza yuko uyu munsi agomba gushyira hanze rwose urutonde rw'abakinnyi azifashisha mu gikombe cy'isi cy'amakrebe kigomba kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhereye tariki ya 15 z'ukwezi turimo kwa Kamena kugera ku tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho i Burayi twambuka na matransferi aba avuza ubuhuha amakipe agenda arambagiza abakinyi muri Manchester United turimo rwose. Ikipe ya Manchester irashaka umukinyi Mohamed Kudus umunyagana ukinira ikipe ya West Ham ariko bagakora icyo bita swap deal bakagurana witwa Jordan Sancho intizanyo mu ikipe ya Chelsea akaba yajya mu ikipe ya West Ham. Ese iyi swap irashoboka? Ibyo byose ikipe ya Manchester irimo irashaka uburyo yabikora. Manchester ibyo yakora byose umukinyi Bruno Fernandes arimo aragirwa amajanja n'ama ekipe yo mu Barabu hariya muri Arabia Saudite. Uyu mukinyi usanzwe ufata akavagari k'amafaranga miliyoni 15 z'amayero hariya mu kipe ya Manchester ariko ekipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite irashaka kumutangaho miliyoni 200 kazi ikipe ya Manchester dore ko Bruno Fernandes yagifite amasezerano mu ikipe ya Manchester ariko uyu mukinyi w'umunyaportugal usanzwe unakina hagati mu kibuga yinangira avuga ati jewe rwose kujya mu bitabara ndaguma i Manchester ayo mafaranga murimo kunshukisha dore ko uyu mugabo yaragiye gukubirwa hafi umushahara we inshuro zigera kuri 5 zose akajya afata hafi miliyoni 66 ku mwaka miliyoni 5 n'ibihumbi 500 ku kwezi ibihumbi 180 ku munsi urumva ugiye ubara hafi ibihumbi 7600 ku isaha. Bruno Fernandes ati jewe ndaguma i Manchester. Tukiri kandi muri ikipe yi Manchester nuko Bryan Mbeumo umunyakameruni nawe arimo ashakishwa n'ikipe ya Manchester ariko utanibagiwe n'ikipe ya Newcastle nayo irimo kumugera amajanja ivuga ati rwose natwe uramutse uje mu ikipe yacu ya Newcastle. Bryan Mbeumo ati je nahisemo kuba najya mu ikipe ya Manchester dore ko yabwiye ikipe ya Newcastle ati mukubye umushahara wanjye inshuro enye dore ko nafataga ibihumbi 45 mu ikipe ya Brentford ubwo urumva ati naza muri ikipe yi Manchester ya Newcastle. Naho Jean-Philippe Mateta uyu nawe n'undi rutayizamu wabice biracika muri championnat y'Abongereza nawe uyu mugabo arimo ashakishwa n'ama ekipe ari mu ikipe ya Manchester ariko n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani harimo ikipe ya Juventus de Turin ndetse n'ikipe ya AS Milan nazo zirimo gushaka cyane uyu umugabo Jean-Philippe Mateta. Liverpool irimo kwiruka inyuma rwose y'umukinyi Florian Wirtz nawe bamaze kuganira baravugana amasezerano hafi azamugeza muri 2030 akidira ikipe ya Liverpool ariko ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu Budage yakomeje kubagora yababwiye ati rwose uwitwa Florian Wirtz ntabwo kuri miliyoni 110 atizongezo twazemera ati nimuzamure hejuru nibura 125 z'amayero twatangira kuganira kuri iyi ekipe ya Liverpool kugira ngo izane uyu mukinyi Florian Wirtz aze mu ikipe ya Liverpool. Na ikipe ya AS Milan nayo irimo irareba uburyo yakumvikana n'ikipe ya Al Hilal ku mukinyi Theo Hernandez kuri miliyoni 15 z'amayero kugira ngo abe yayerekezamo. Ibiganiro biracyarimo Alain reka mbe mbwiye abanyarwanda ayo ngayo andi ni ku mbuga nkoranyambaga za RBA. Reka tugushimire cyane. Asante sana Alain ndetse na Fopi. Hanyuma reka tu na Pofi reka tugaruke hano i Kigali muri studio tuakire mugenzi wacu Moses wiriwe neza? Wiriwe neza Ale ndetse na Pofia mumeze neza nta kibazo? Yego turashima Imana. Aho ni sawa cyane. Hanyuma hagezweho iki mu makuru arebana n'imyidagaduro? Mu myidagaduro reka mpere mu nzu ifasha abahanzi inzu ya 155 AM ni inzu kuva yashingwa yakoranye n'abahanzi batandukanye ku ikubitiro inzu ya 155 yakoranye n'umuhanzi Bruce Melody igitangaza. Hanyuma nyuma gato yuko Bruce Melody yinjiye muri iyi nzu yari ikeneye abandi bahanzi batandukanye baje gutangaza mu ntangiriro za 2024 ko batangiye gukorana na Kenny Soul. Icyo gihe ni nabwo amakuru yavugaga ko uwitwa Mugisha Robinson Element L nawe yamaze kwinjira muri iyo nzu ifasha abahanzi. Nyuma gato twaje kumenya ko muri iyi nzu ya 155 hamaze kwinjiramo uwitwa Roskana ndetse icyo gihe bahise batubwira ko na producer Compressor nawe yamaze kwinjira muri iyo nzu ifasha abahanzi.
bahanzi kuri ubu baragenda basohoka umwe kuri umwe nyuma y'iminsi mike gusa. Tumenye ko uwitwa Roskana yasezeye muri 155 AM nyuma y'iminsi mike, kandi amakuru rwose avuga ko uwitwa Element Ele yamaze gushinga studio ye, ndetse nawe ko igisigaye ari ibaruwa gusa, ko rwose nawe yamaze gusohoka muri 155 mu masaha y'ijoro. Nibwo twabonye ubutumwa avuga ko Kenny Soul yamaze kumvikana na 155 gutandukana, byaturutse ku bwumvikane bw'impande zombi zaganiriye, basanga inzira nziza z'iterambere ari uko batandukana. 155 ndetse rwose nayo yaje gushyira ubwo butumwa ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ubundi Kenny Soul niwe wabanje gushyira ayo makuru hanze, ariko n'amagambo asobanutse yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga yuko guhera ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2025 impande zombi zumvikanye gutandukana nyuma yo gushyira hanze indirimbo bise Deja Vu, akaba ari indirimbo n'ubundi ya Kenny Soul, ko kuri iyo ndirimbo ariho urugendo rurangiriye, urugendo rwo gufatanya mu bya muzika. Bakishimira rero iterambere ry'umuhanzi yagezeho, ndetse kandi basoza bamwifuriza amahirwe masa mu rugendo atangiye rwo kwikorana. Mu byavuzwe cyane cyane harimo kuba ngo 155 idashora mu bahanzi ku buryo bungana, ndetse rimwe na rimwe bakaba bafata amafaranga make bakaba ariyo bashora kuri aba bahanzi bandi batari Bruce Melody. Byagiye bibabaza rero mu bihe bitandukanye, mu gihe bo bifuza nabo ko bahabwa umwanya muri record label, ndetse bakaba nyine batera imbere mu bihe bitandukanye. Nguko ibyo muri 155 AM ni inzu ifasha abahanzi ikorera hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo hasigayemo Bruce Melody ndetse na Compressor, niwe mu producer usigaye muri inzu ya 155 AM. Reka nyure gato muri Uganda, uwitwa Jose Chameleone nyuma yo gutaramira i Kigali yahise asubira muri Uganda. Mayanja family baratangaza ko bishimye cyane ko Jose Chameleone afite ibitaramo azakorera muri Canada kuva tariki ya 26 Nzeri uyu mwaka wa 2025 ni tour, aho avuga ko azagera mu mijyi itandukanye. Ibi kandi abitangaje nyuma yuko avuze yuko rwose ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 uyu Jose Chameleone azataramira hariya muri Kenya, mu gihugu avuga yuko naho afite abakunzi benshi cyane. Ati rero ndi mu bihe byo kongera kwegera abakunzi banjye ndetse no kubataramira mu buryo budasanzwe. Yitwa Diamond Platinum ndetse na Zuchu. Mashusho yagiye hanze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu, na mashusho agaragaza Diamond Platinum ndetse na Zuchu basezeranye, ariko kandi abantu bose bari bategereje icyo mama wa Zuchu, umubyeyi wahoze nawe ari umuhanzi mwiza cyane witwa Khadija Kopa, aza gutangaza cyane ko yagiye avuga ko atazishimira na rimwe gushyingira umukobwa we umugabo ngo atandukanye n'abagore bagera muri 4. Ati ntabwo wabyishimira rwose nawe uri umubyeyi. Nyuma y'ayo magambo abantu bose bibazaga ese nyuma y'amashusho yashyizwe hanze na Diamond Platinum na Zuchu avuga ko bakoze ubukwe, mama wa Zuchu araza kubivugaho iki? Yaje kuvuga ko atatumiwe muri ubu bukwe bwa Diamond Platinum na Zuchu, ndetse anavuga yuko uretse nawe ngo na papa wa Zuchu nawe atatumiwe. Ati rero nababwiza ukuri ko nta numwe watumiwe, yaba ninge cyangwa se papa Zuchu. Ati ni ibintu byabaye mu ibanga rikomeye, ati nibo bazi uburyo babikoze, aho yaganiraga na Bongo TZ FM. Hanyuma kandi undi wabajijwe kuri ayo mashusho ni umushehe uri muri icyo gikorwa cyo kubasezeranya. We yabwiye Cloud FM avuga yuko ibi birori ngo byabaye mu mezi 4 ashize. Ati ntabwo ari ibirori bigezweho, ahubwo bafashe amashusho bahitamo kuyabika kugira ngo igihe bazabyifuriza bazabishyire hanze. Ati rero nicyo natangaza. Mu bindi ariko witwa Harmonize, umwe mu bakiye baba Diamond Platinum bihe byose, navuga kuva batandukana muri Wasafi Record Label, amagambo yabaye menshi ku mbuga nkoranyambaga. Harmonize we yavuze ko ngo Diamond Platinum yashatse kuramira iyi Wasafi kugira ngo nyine Zuchu atazayisohokamo, ngamubeshyeshya urukundo, ndetse
amubeshyeshya ko bazabana nk'umugore n'umugabo, hanyuma nyine ngo witwa Zucu nawe ahitamo kumuguma iruhande. Ni ugutegereza tukareba mu by'ukuri ese hari icyo ba nyir'ubukwe bo bazatangaza mu minsi iri imbere. Bitre aherutse kuvuga yuko agiye kogosha dreads nyuma y'imyaka 7 ngo arifuza kuba umuntu mushya, arifuza kuba Bitre udafite dreadlocks, hanyuma kandi arifuza kuba Bitre ushobora kuvugira umuryango we, ushobora guhagararira umuryango we, arifuza Bitre mushyashya. Yaje kubikora rero, yaramaze imyaka 7 yose umusatsi we arawogosha, warumaze no kuba mwinshi cyane. Ni umwe mu baraperi beza cyane dufite hano iwacu mu Rwanda. Hanyuma nyure kuwitwa Nandi, uyu ni umwe mu bahanzikazi bakomeye hariya muri Tanzania, yavuze yuko wetakaje impeta ye, ariko kandi yasizeho igiciro cya miliyoni 10 z'amashiringi ku muntu wayimugarurira. Avuga ko ngari impeta ifite agaciro gakomeye cyane, ndetse aravuga ati rwose wayingarurira uwo ari we wese niteguye kuba nanjye namuha ibyo bihembo. The Game ni umugabo uzwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umwe mu baraperi bakomeye. Yaje gukora urutonde rw'abaraperi abona ku isi bagize impinduka kandi bakomeye cyane. Ni urutonde ruri kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko kandi yanibasiwe n'abandi baraperi bagenzi be. The Game igitangaje cya mbere nuko yishyize ku mwanya wa 5. Avuga yuko rwose ngo umwanya wa mbere atawukwiye, ahubwo abona uwitwa Tupac Amaru Shakur ari we ukwiye uwo mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 2 avuga yuko uwitwa Snoop Dogg ari we abona wakoze ibikorwa bidasanzwe kandi umuraperi mwiza cyane kuruta abandi. Ati rero akwiye kuba yicaye ku ntebe ya 2 inyuma ya Tupac Shakur. Hanyuma kandi ku mwanya wa 3 yavuze ati muzabyumva hake, ariko ndagira ngo mbwira abantu bose ko uwitwa Ice Cube ari umwe mu baraperi beza cyane. Hanyuma ku mwanya wa 4 yaje kwashyira uwitwa Kendrick Lamar, ahamya yuko mu kiragano gishya cy'abaraperi ari we mwiza kuruta abandi bose bariho kugera ubu. Hanyuma ku mwanya wa 5 yaje kushyiraho izina rye. Nabonye rero hirya no hino bitangazamakuru bitandukanye bivuga kuri hip hop, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo baragaruka nyine ku magambo y'uyu muraperi witwa The Game wakoze urutonde. Hanyuma witwa Winnie Mwaji, uyu nguyu ni umuhanzikazi wo muri Uganda, avuga ko yagiye abibona mu bitangazamakuru bitandukanye abashaka kumwicira izina, ndetse bavuga yuko ngo mbere yuko ajya ku rubyiniro akoresha ibiyobyabwenge, ndetse rwose uretse n'ibitangazamakuru ndetse n'urugaga rw'abahanzi bagaragaje yuko ibyo biri kwandikwa mu bitangazamakuru biri kwangiza umuhanzi wabo. Hanyuma rero icyo nabwira abantu nuko nawe yaje kuvuga yuko atazihanganira abashaka gukinira ku izina rye, ndetse ko rwose ngo yafashe umwanzuro wo kuzabakurikirana mu buryo bw'amategeko. DFCD ari ku mugabane w'i Burayi, agiye guhurira mu iserukiramuco na Mr P, uyu nguyu no mu itsinda rya P Square. Ni iserukiramuco rizabera muri Norvege. Ni iserukiramuco rero rizaba tariki 28 Kamena, aho azahurira ku rubyiniro n'uyu Mr P, uyu yamamaye cyane mu itsinda rya P Square. Ni DFCD uheruka gutaramira muri Sweden ndetse no mu Faransa mu mpera z'icyumweru gishize. Ndimo nasoza gutyo, ibindi ni ku 9 muri Showbiz Today. Reka tugushimire cyane Moses. Yego.